Nongeye kugusuhuza aho ukurikiye Indatwa TV, nkwifuriza kugubwa neza aho uri hose ku isi, nkaba ngarutse kugira ngo nkugezeho amakuru yiriwe avugwa kuri uyu wa kabiri tariki ya 28 Mata 2026. Reka duhere ku nkuru ivuga ko ubutasi bwa Iran bwaba bwinjiriye igisirikare cya Isiraheli. Inzego z'umutekano za Isiraheli zatangaje ko abasirikare bamwe bo mu ngabo z'icyo gihugu bamaze gushyikirizwa inkiko bashinjwa gukorana n'ubutasi bwa Iran mu gihe amakimbirane hagati y'ibihugu byombi akomeje gufata indi ntera. Amakuru aheruka gutangazwa agaragaza ko abasirikare babiri bo mu ngabo zirwanira mu kirere bashinjwa kuba barakoranye n'inzego z'ubutasi za Iran mu gihe cy'amezi menshi, bakabaha amakuru y'ibanga ku bikorwa bya gisirikare. Nk'uko ubushinjacyaha bubivuga, aba basirikare bari bafite inshingano zo gukora ku bikoresho bya gisirikare, bakaba barakoresheje ayo mahirwe batanga amakuru ajyanye n'ibirindiro bya gisirikare, uburyo indege z'intambara zikora ndetse n'amafoto yafashwe mu bigo bya gisirikare. Ibi bikorwa bivugwa ko babikoraga bayobowe n'abantu bakorana n'ubutasi bwa Iran kandi bakabihemberwa amafaranga, rimwe na rimwe akoherezwa mu buryo bw'ikoranabuhanga nka crypto. Iyi si yo dosiye ya mbere igaragaye. Mu byumweru bishize abandi basirikare 4 nabo batawe muri yombi bakekwaho gufotora no gutanga amakuru ku bikorwa remezo bya gisirikare ku nyungu za Iran. Hari n'abandi basivile n'abasirikare bakekwaho kuba barashukishijwe amafaranga cyangwa bakoresheje imbuga nkoranyambaga kugira ngo bashyikirize Iran amakuru y'ibanga. Inzego z'umutekano za Isiraheli zivuga ko kuva intambara yo muri Gaza yatangira mu 2023 hamaze kugaragara imanza zirenga 50 z'abantu bakekwaho gukorera Iran. Abashinzwe umutekano muri Isiraheli bavuga ko Iran iri gukoresha uburyo bugezweho bwo gushaka intasi, cyane cyane binyuze ku mbuga nkoranyambaga, aho bashuka abantu babizeza amafaranga make ariko bagasabwa amakuru akomeye y'umutekano. Bavuga ko ibi ari igice cy'intambara itagaragara, aho ibihugu byombi bihanganye bidakoresheje gusa imbunda ahubwo no mu rwego rw'amakuru n'ikoranabuhanga. Ibi bivuze ko ibyo bibazo bishobora kugira ingaruka zikomeye ku mutekano wa Isiraheli, cyane cyane mu gihe igihugu kiri mu makimbirane akomeye na Iran. Ibi kandi bishyira igitutu ku nzego z'umutekano za Isiraheli zisanzwe zizwiho ubuhanga bukomeye kugira ngo zongere ingamba zo gukumira iyinjira ry'abatari abo mu nzego z'umutekano. Ibi bibazo by'ubutasi byongeye kwerekana ko intambara ya Isiraheli na Iran itagarukira ku rugamba gusa, ahubwo igera no mu mitima w'inzego z'umutekano z'ibihugu byombi. Mu gihe iperereza rigikomeje, amaso y'isi yose akomeje kureba uko iki kibazo kizakemuka n'ingaruka kizagira ku mutekano wo mu karere. I Kinshasa ho abadepite bemeje amasezerano yasinywe hagati ya RDC n'u Rwanda. Kuri uyu wa mbere tariki ya 27 Mata 2026, Inteko Ishinga Amategeko ya RDC yemeje ku bwiganze imishinga 2 y'amategeko yemeza amasezerano y'amahoro hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda ndetse n'ubufatanye mu nzego z'ingenzi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu nteko rusange yari iyobowe na Visi Perezida wa mbere Jean Claude Chilumbayi,
abadepite bemeje aya masezerano ku buryo budasubirwaho n'amajwi 371 kuri 372, ibigaragaza ubwumvikane bwo hejuru mu rwego rwa politike kuri iyi ngingo mpuzamahanga. Ku ruhande rumwe, amasezerano na Kigali agamije gushyigikira imihate yo kugera ku mahoro mu burasirazuba bwa Kongo, ahakomeje kugaragara amakimbirane akoreshwamo intwaro. Ku rundi ruhande, amasezerano yashyizweho umukono na Washington afungura inzira zo gushimangira ubufatanye mu bukungu n'ibindi, mu gihe Kinshasa igerageza kurushaho gukurura ishoramari ryinshi mu gihugu. Nyuma yo kwemezwa, Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko Aime Boji yahaye guverinoma ibyifuzo bitandukanye. Yashimangiye ko ari ngombwa kuzamura iterambere ry'ubucuruzi mu buryo bwihuse kugira ngo ayo masezerano yungukire byimazeyo Abanyekongo. Yasabye kandi ko hashyirwaho itsinda rihuza inzego zinyuranye ryo kugenzura ubufatanye hagati ya Amerika na Kongo no kureba ko butanga umusaruro. Ku rwego rw'umutekano, Inteko Ishinga Amategeko yashyigikiye ko hashyirwaho uburyo bukomeye bugenga uburyo bwo mu kwinjiza mu ngabo z'igihugu abahoze ari abarwanyi bazava mu mitwe yitwaje intwaro. Ubu buryo buteganyijwe mu rwego rw'amasezerano y'amahoro na Kigali. Ngo bugomba kuba bwujuje ibisabwa kugira ngo hatazabaho guca intege igisirikare mu karere gakomeje kugaragaramo amakimbirane. Tugarutse mu Rwanda, Minaloc iremeza ko hakomeje gukorwa byinshi ngo umuturage ahabwe serivisi zinoze. Kuri uyu wa mbere, itariki ya 27 Mata 2026, Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu Minaloc n'uturere dutandukanye baganiriye n'abadepite ku isesengura rya raporo y'ibikorwa by'Urwego rw'Igihugu rw'Imiyoborere yibanze ku mitangire ya serivisi mu nzego z'ibanze. Minisitiri Dominique Habimana yagaragaje ko hakomeje gukorwa byinshi kugira ngo serivisi zihabwa umuturage zirusheho kumunogera, harimo gushyiraho sisiteme imibereho ikusanyirizwamo amakuru ku mibereho y'ingo, akifashishwa mu igenamigambi no mu gutanga serivisi ku baturage, kwifashisha ikoranabuhanga mu mitangire ya serivisi binyuze ku rubuga Irembo, Mbaza n'izindi, kubaka ubushobozi bw'abakozi b'inzego z'ibanze kugira ngo batange serivisi zinoze, guhangana na ruswa, abaturage bigishwa ububi bwayo kandi ababigizemo uruhare bagahanwa, kuvugurura gahunda zo kuzamura imibereho y'abaturage n'ibindi. Minisitiri Habimana yemereye abadepite ko ahakiri imbogamizi mu mitangire ya serivisi zizakosorwa ku bufatanye n'inzego zose bireba kugira ngo umuturage ahabwe serivisi inoze kandi yihuse. I Burundi ho, indege rutura y'Ububiligi yageze i Bujumbura ijyanye n'izindi ntwaro zo kwifashisha mu gutera u Rwanda. Amakuru mashya aturuka mu gihugu cy'u Burundi aravuga ko ku cyumweru tariki ya 26 Mata, indege rutura ivugwaho kuba iy'Ububiligi yageze muri iki gihugu izanye izindi ntwaro n'ibikoresho bya gisirikare bikomeje gutera urujijo n'impaka ku mutekano w'akarere k'ibiyaga bigari. Aya makuru aje yiyongera ku yandi amaze iminsi avugwa ko u Burundi bwamaze kwakira drone zibarirwa mu 5,000 ndetse n'ibindi bikoresho bya gisirikare. Ibivugwa ku kugera kw'iyi ndege i Burundi byongeye gukurura impaka cyane ko bije bikurikira inkuru zari zatangiye gukwirakwira zivuga ko hari umugambi mugari urimo ibihugu byinshi byo mu karere n'ibindi byo hanze yako wo kugaba igitero ku Rwanda. Ibi byose ariko byahakanywe n'Ububiligi, aho Minisitiri w'Intebe wungirije akaba na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'iki gihugu Maxime Prevot yavuze ko ayo makuru ari ibinyoma.
Mu butumwa bwe ku rubuga rwa X yagize ati "Ibi birego ni ibinyoma kandi nta shingiro bifite na rito. Nta na rimwe habayeho kohereza intwaro zivuye mu Bubiligi zijya mu Burundi." Yakomeje agaragaza ko ayo makuru ashobora kuba agamije kwenyegeza umwuka mubi hagati y'ibihugu no kubangamira imbaraga ziri gushyirwa mu biganiro no gushaka amahoro, asaba abantu kwirinda kuyagenderaho. Nubwo ibi byatangajwe ku mugaragaro n'Ububiligi, amakuru atandukanye akomeza kuvuga ko hari ibikorwa by'imyiteguro ya gisirikare bikomeje gukorwa. Haravugwa ko i Buruseli baba barasabye ubuyobozi bw'i Gitega ubufatanye mu mugambi uvugwa wo guhirika ubuyobozi bw'u Rwanda, bikavugwa ko byemejwe n'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Amakuru amwe akomeza avuga ko u Burundi bwaba bwarasabye ubufasha bwihariye burimo intwaro zigezweho, ubwirinzi bwo mu kirere ndetse n'ibikoresho by'ikoranabuhanga bya gisirikare, ndetse ko mbere y'iyi ndege hari izindi ntwaro zirimo drone zibarirwa mu bihumbi 5 n'imbunda ziremereye zari zamaze kugerayo zivuye mu bubiko bw'igihe kirekire. Hari kandi amakuru avuga ko u Burundi bwamaze gutegura ingabo zigera ku bihumbi 50 zishobora kwifashishwa muri uwo mugambi uvugwa, mu gihe n'ibindi bihugu birimo RDC, Tanzania, Angola na Afurika y'Epfo bivugwamo kuba bishobora kugira uruhare muri gahunda za gisirikare ziri kuvugwa. Amakuru avuga ko Perezida Felix Tshisekedi ashobora kuba ari gutegura uko yakwisubiza imijyi ya Goma na Bukavu imaze igihe igenzurwa n'umutwe wa AFC M23 kugira ngo izifashishwe mu bikorwa bya gisirikare bishobora gukurikiraho. Si ibyo gusa kuko hari n'amakuru avuga ko ambasaderi w'u Burundi mu Bubiligi Terence Ntahiraja yaba ari gukusanya no guhuza abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda baba mu Bubiligi kugira ngo nabo bazifashishwe muri uwo mugambi uvugwa. Ni n'aha dusoreje amakuru yacu, nkwifuriza gukomeza kugubwa neza aho uri hose kandi nkwibutsa gukora subscribe na like kugira ngo utazacikwa n'amakuru yacu ataha. Gahunda ntakagaruka, reka twongere mu bindi biganiro.